Kote nkuru muri Kabare bembira umuramuzi Justice Karol Ruwanga Semwogerere yasingise government orubanja orubirenujunanwa omunyamateka Valentino Wagaba nabandi umushanje mu mushango go kwita omuntu. Izoba High Court yagubinga ngo prosecution ningashi bacababa bararesire ubujurizi oburu kumara cyaje nagira ngo bakaba bafogingira ubujurizi bwena nico cyarugamu okugubinga tutagire naha kwehozaho mwene insima family yanje bene ba sister banje Rahanga ni musima wo kugira ngo akozere ikintu cy'amani tari yanguzi cyane ni insima family yanje umukazi wanje n'abana. Karist Sandor kugambwa kuba yisirwe emyaka 2 nyuma akaba ari umukuru w'ishomero rya Nyakarembe Primary School kandi akituru mu makage omutumbe bagunaga mu muhanda. Ninza ku twareji government omukoti ninga sho mu mateka kugira ngo yandiha ebintu biferirwe abo kuba nyine family nyina abana bakushoma nyina abantu bunandi kureberera okumara emyaka 2 omuchome mpine mushango gwena ferirwe bingi taruna ka evidence kono state aketiro kurengo at least akabe justifying kugira ngo babati kumukoti kandi babahuze cyo kumensa stage kunugira ngo state yaba yina ko buzuzi bone wiyatiro gwo kwasi kugira ngo bakwataho dema bama kwateka defense kugira ngo behozeho begambeho abo achika state kanega mechi nechi abazuzi ba state kanega mechi nechi mu kigambo hoki konganje manyisha ngo bone byagami byondo byebishuwa chukureba bana babatasi. Justice Karol Ruwanga Semwogerere omunsharamu yagira ngo takureba mushango gwona aha abantu aba kandi abare kwirwa basimire ncamu ya koti wo mushango gwo abwo kurugira kushemererwa munonga kureba bande kura erizoba ni kusima munonga tine bugarukiro bwona bw'amashemererwa minji obusasi bwinji bwe imyaka yimarire mu cyumi ndenda ngo mazima mpababire umuntu wantesize mu kihome. So government na nogo muntu wabakomise complainant bine kuri babaraha ubwego no bamaze mu cyumi kurwa nkwe yabine na package sha bakitagira no damages. Amakuraga gashakwa Kate atuzarirwe.